ikon asalek panigon kami mahamuna kabeh siniang-liang mandi sutuk-tuk nabulun si pasasakon atau puta mula jadi nabulun maghitihon tiyak kauningin ng amunay alam ini bangsa tikyo pasaton kami ima pargoy piltu hamuna. Awas deh, awas, jangan situ, jangan situ. Sata bigodang ma dia mata raja inata suribada nalian telur. Songoni ma dia muda masunan. Lima dinalau, mamika. Gondang kamuna. Pakasdo di pasatamuna Tuhan. Lima oras pir. Ang dia masongon hatay na dua-dua naman dapat tudu. Bir matun moki bahul-bahul paksaloma. Bir matun dibihida kana masahura. Lumobi mah dia muna hasubuton na marah-marah. Jomok-jomok mah kudu diap ka pangomong. Mah tutup Ibu ini pakas sudah dia tahu kamu nah. Dinalau membuhai ulau maha munah di parnakok ni matanya rio. Anggiak mah tutup nakok kapal saulian nakok na kapal gabil dua ka hari-hari ngarau alai dia mua sukon nani andorang so mamuka membuhai ulaun dong asa sautan nani parjolo majolo hami sian paruninguningan dinalau membuat dua di gondang nani wama gabe nama buat nabi songoni madihita dia padong apa homas asomas dia mahita tabuak mah dua di gondang ta Tutul aja mula-mula sofa dua tersahatan mabuan masih kita mau lihat tema amat bakti nabi jadi suruh lima dihita di hasutan lima mula hukum nama hita jadi binangi dohami dihita saluhukna dotua kamatan ngalian narulu ditiki hami mamuhai gondangon manotor mula nengadok pesidohon atau hasutan dipai mati lo hami sidung manotor ulah sedong bersetoran no buti dak pasi no magon do nak tau dahon ulah na tohodo udah no nang nama kekay tersumah lima dari sana ombak tadi baru talok maknanya nasidah kita di sombah tadi jadi mau lihat tema awak pada nabi awak pertarian sinamloh asari hamu awak pangguar parkutsi yang ialah manakut dia nak potari di baga satikyon no ngacok kami di sebuah maupun kami si raja Hudagalu burung doh beri kami Ima siapa para dokter batu pulau gunung di kasultan nabi
naik mamuhay ulaw mahami sumon naman way gondang manang manaw ulaw ram asal takas maparjong nabi takas purba takas sekolah takas bijuba rumah takas bicara mawar alu kamu maju pada nabi parjong nabi dua mata nomor 2 di mata alu kamu mau lihat tema amat pandai nabi asa tangan do botohon ujung na cari-cari jongjuk berhamil sontong do tangan masa tabi nak pedia hamil kali peparan enak di raja di siranya pandai nabi sapasat alu kamu maju pas tabi nabi tua kamata raja ingat tasuri pada naros yang desa nawalu do desilio da torok na deruk di utau mau lihat tema amat pandai nabi di nama rulau kau pabaki tu nopo nami di masaring na tu batu napir tu batu namar tinggi rehim namar lapis ala nengok lo kami dia kena curut dia ke perjuangan dia kena tua nami asang dia mangulu kami magodang jalan kabe satu gancang nyubur ala ni di siapun leteo de rohan nami tu kau pun nami si jolo tu alu kamu maju pertabiat pas tabiat nabi tu sahara dia kau punan mau lihat emang amat perdenani amat pertanyaan nama lo astuk siacur mula siacur do mula jari debata do mula topa debata mula jari mula diduh mernata muka jongka marsoara ala nu mabal mula dinauli marang mula dari di mulahun amat tanah martua debata asa bae madi hami gondang mula gondang gabe ima gondang mula mau lihat tema amat pandai nabi nu matuk takas di bulah kamu tuh masa ini di suara di saruna muna dohot di goci muna martinangi mah amat tanah martua di bata asal di dona tua muka petan untuk sisa gaduh anggopar rumah ikon hotdo di parbatuna nu itu takas di botoh kami dia kehapusion nabi marti agama dohot angka ada yang baru ala yang gua ada soban hubotoh kami ikut takas di hondiruna imatu di batasi panopa asal usong bahagia maju mata nomor 2 di bata ima somba nanti nopa tua mata di bata baik kamu maju di habi kondang somba mau lihat tema amak pandai nami nungau pasahat tami somba nami tua mata nomor 2 di bata si raja indah si raja indah pati pajujung pinggan di husnya mata nyari pasaha somba tu di bata mula jadi asa martua batu tu badan dohot topi saya di jalur mata nomor 2 di bata dia ke somba nami ima somba di natinopa somba di nama duma amat pandai nami di bagasan tinggi tutang kasul boto kami di hahurangan nami nah hurang margugu jalan hurang marabisuk kami tongdo kami mangilu to amat tanah martua di bata asang kia di pasu-pasu kami sanru di peparan depusi raja utagalu tanglu mobi madi hasuton nami peparan ngopu batua pulau gundur asa margugu jalan marabisuk kami dia kaulon nami amat pandai nami maju di kami gondak pangalaman pasu-pasu sakti kamu coba pandai nami
mau lihat tema amak pante nami nunga tumtakas juli hamu di pangiduan nami dinamang ido kami di gondang badua gincang nuai di bagas atikyo naik pangiduan nami magontang nami di gondang di banua tonga asatu kuli kami di saluhuna di kapaparan pido saur kami di namang runga sahuta asabay mato di kami pante nami gondang liak-liati. Ala kebetulan ubereng tempat tak cukup telah kita mengalir coba-coba makanan mengalir bersombong di tengah kidol jadi semua lima awak perdenami umbarnya ke pertinggian lu ngasih kop di bagasan pangiduan nami na dua gondang lima gondang gunung gincang doang banu tonga sasa-sasa ini culu masa satu panggabian leleng mahika mangulu luhut mahika gabian baik bahasa kado seperti sa tahun lima ulota asal hawan na borong berena asal pasang tami berarti kira tua asal dia manis sa kabir hawan. Oke. Pita berbere, beru bere, dari apa siap pita?